kublai pi baro kamat puson gabangan ai pi benta galong jong gasni utrai laya kabakasan kini gijing pulai benta gasni kibakran chapang jong kaktien naga jingpulai banengkong balasim naga kita jauh isaya nong yatupa kalunong gabasan pusan karkhot kaba sipau bat bakadway naga khot bakadway ngin sem ya gawai kaktien kata galong kaktien tiga kani kaktien uyones udan kani jubab naga benta jungi we diwe balasim naga gospel jauh yohanes kalunong kabanengkong karkhot kabanengkong hadu bakat pra hagaba mau laong ba kani kaktien kadai Jesus Christ tegumta kani kadai kita kaktien badai Jesus Christ ko paralo jabar Jesus wan sakani berthai kaktien kelawan sakani berthai na kabenta jumpi na kabenta junga hagaba Jesus laong gitalade ngawan sakani berthai ngaklemwan na kabenta gibri bahok ngawan na benta gibri kabapok kumbanga kumapi na gospel jung Lukas basan dekhot lai buat tegumta kuparlo prajo baro ngidai kan ban pule ya kani kakti jublai ngidai ban sa skor ya kani kakti jublai kabawan ra ya gajing kela jong gajing im jompi jong gajing im jonga ladang ipet ya gajing im jong di apostol den nakataw sa skor ya kani kaktin jublai kabadai Jesus Christ kawan ra ya gajing kela juki na gajing long nong dokha sia gajing long nong breu na gajing long nong pom sia gajing long dokoi kamari ma dalil kumju maka kadai ganung tok kabakra kumta kalale daladihi ban pamam di yan nau Jesus ya jing bakla juga Jesus lama lo kukong tu khijan ngalama ba ipo chupi khilet de basu ban wale basu kumta maka kalau ganung tok bakra mendapat kalau berukui kan usah nak benta kejunga nak benta kejupi ripai jadi jim jong wei urukui bakerteng Augustin mauru de nong po bakrau hakaba mau laong daladehi laong yaki po parok kepada hangani setelah pertai ngalale lut hendai mau nasi skor ya kadang yaktin bar kawan ra ya kejing kela jong kejing juu kumjuru ni barang iyo jingkurku dalam baju. Mau lei numpuk bakrau, mendau long ruhui bakrau. Ko parlo jawab baro. Ni baro habang busan ni lagi jeng im. Sibur kipop ki bakrau ki bamangi lale. Ki baret kumjuru ki bahe. Rekan mau gini. Kejing kejing blai ka kham krabon sya pada kipop kejung ngaba kejumpi. Kalau empat tak hanga berapi ini ban kelaba mod ini ban skor ini ban pulih jing blai ban ini ban kelagan ya garukom em kejumi dalam pai nagen gospel ke bamanta kasni hakaba kumdo jisu labatai siapa ngejong ni gaktin kani gaktin kabam ulai kai hakaba don unong bet bat sembah manung ta bet ding blai manu kita disembah dekat tinju mulai. Riban pediang yau ni sembah kasih hanga pada pi. Ban pediang ya kena ketin kabab bila snow kasih hanga pada pi. Dia benda tu pediang kena ketin. Ublay laong terwa hanga pada pi pek terwa pi ya kena ketin. Lapi pediang ya kena ketin kasonra kejing kela ya kejing jupi kayin kesam jupi. Dena kata uji sekolah ya ketin jublay kiwai kesai jinggaru. Tegupta ublay nu terwa yang ngi piwai hakaba mangi ngi kenma ya hakaba ublay blaong hak Moses terwa ki pa Israel lamba kita Deuteronomy kanang kabalai pau kan khot kaba khat khandai ba pau ublay terwa na terwa pi jid mapi hatu pi kwa banyo ya ki jinggaru dia ya ki jingtim dari kwa banyo jinggaru ni di ban priang kenya kan dikatin kalau di priang yang dikatin
suara kejing kela ya kejing imjunga kejupi kayin kesan ya kabalang kumju ya kasih tahu. Teknang begini yo pedang ya kena ngertiin kenang ban pensaiso ya kena ngertiin gide berkenal begini pensaisko. Hakabau Yesu utit ya kejingkang kejumpi utit ya kejingkang kejonga kita kejingkang kejong demo kejumpi berkejonga. Lalu iblis ya kena kejingkang kumda Yesu untuk Allah bandung apa udunu kejonga kejumpi bankan suara sibur kejing kela sibur kejing berku ha kejing imjung iwet nin siap ya kene na kita jimpen pa kal nong ka balai ka khot ka ba ko ko para bangai panda bangiru panang ya priang ya kene ketin nyim dai ruban sakut tak lade kam dai ban sakut tak lade kam dai ban sakut hapok yin kesan jung dai lai kin ban sam sai kuai lang ba jung ketin ba ha jungi kum jung lagi kau habang ya kene ketin ke maru ya kejing ong jung Francis Assisi hakaba mu ong gide ban yalap keleng kada dengkam pendengkam dekat ketin kai kene kejing mut jong kene kemut gide ban yalap ken sekiwai da kejing ip kiwai kala ban tip ban ilong kidong bu jung Jesus Christ na kada bang imba kiwai kala ban jan jung Jesus Christ kala ban bu jung Jesus Christ dia na kada kejing ip kejung nga kejung pi te kum ta le se don na bleng jung pi ki ba ong kum no bang ni lap e kene ti jung bleng nyim nang ni berok nginang ba dia lap ti jung bleng ya lap ken ni kene ti jung bleng pelong do pelong Islam e kene ti jung bleng dang ba kejing im jung ni a ba ki wai ro ki dio e ta kejing im kum ba bleng da ko ni ngiru ni salong kejing ko tada bangi ni im ba ni la ba ha kejing im jung ni ba man kasi ini berkemau ya kene hakaba Paulus apostol lo abang ilai panyala begini ketin jung blai sibur kejing sibur kejing denju sibur kejing ele sibur kejing pensoy hagal di ya kejing nga kejing pi lekan mau kini kejing denju kini kejing ele jung kamlong la ada ngiap compare ada yang nujor ban kabai nong ka blai pun saai ya pi pada nga abne tikum ta perlu pelajar baru tu pediang kenya kena ketin pediang yang kena ketin ke bapa pi pelajar sengau hak jing im jogi man kasni ma pi pelajar sengau lang ba jung pule lang ba jung media per ke ba ala dengan awak pi pada skor yang kena ketin kambiang yang abad ya pi begini skor ngide ru bergelaya ke jing im jung ke jing pi ada ke wai ketin lang ba nuksa kejunga kejupi tu blai untuk kuipi kumju ya di ngasan ya kabalang kasih nongkat baru kowe ku blai